Yagni benta jong kubor la one raspi daga fatafat online shopping store. Komisi benta bantela kami ke jing sapriang knyang jing pang coronavirus kedor ba shnong maulai kan tan masar kla pet ngor bahai karung kami jing kibriu la kaloing ki bana po shnong ne ki bawan na bar shnong kene ke jing pet ngor kalong bahaman la kilat labu ki volunteer bakin thojing shit yaman weipo wei briu ubarong shaka shnong bar airu ik dawai sakti hashwa bakin rong urang ba shnong kamolai kan tan masar u Dr. Marco Mitri habai kren bakari khasi channel ulai thu bakador ba shnong ka shemi kane ka senjam namar bakim ko abu niu knyang jingpang unpur shnong jongki barkalong rukum kalat ban yadai ki nau niu jingpang bashir khai hadong jongi mola ka masar mata ngila persyang ban hari ni kesini laising juga lockdown bat ngini boot igani kesini berwan ru daga bagi scan i wei pi brio ngile thermal scanning ni don thermal meter da ni yo thiet ni sini sau samtali te haman ki entry exit point juga snong bari para snong para thauru ban ngisim nungkat ga record ni introduce ki thermal scanning tang ban pi kini kalong ba kadang kampalat ki brio bagi haban pi ba kajing up jungi gam sulong basu up snong up thau kini bendon ru ka kilat kilinti ban pencisha le se ngi don ki brio ki ba ke temperature ki kalong beyond normal til esing ngimtip benim ka jing biong khli dei na gai dei jing khlut met dei ni ha ni ka por momentang im la machim sting ni sulong ngin sim bet bagadon ka ka chance bagi ni brio kim long ban rung po snong la stang la ki di trai snong kim ban se bagi pen ni petip ki bagi haman pikir le ni te ga thermal scanning hot kam dei kata ka instrument ka bala ban batai marmare kata ka jingpang mempang covid corona hindrai kanyarap de yangi hindiat bengintip kham bahai gi bri burung bumi apa snong ki badon bat kini ki bat ka record jong temperature jong ki record ba kerteng phone dan ba jong ki kalong ka ba ngasto ka bojing ipai ba burung bumi hindai isol da gimla man le community kumakala jalai mata hamolai kala sang rung hapo molai shop kan one long community spread apo ka molai jungi ti bahabing adkar ka bingela tina goi ka por ngila keren ni jing persyang jogi dor barsnong te gilukom gilat go fer kat bala menelap lembaga sarkar tiga ni kali galat nganti ke senjam ke ba kum dor barsnong mulai kan masaru ni persyang ban ailat ban persyang menelap lembaga sarkar daga bangile ikani ka thermal scanning hin nagaleng jongosnong ni sibet tiga ngi yu isnong lu gina bot lang ki pai ba kin kham adkar nomor ba hadin mi laksa scan le se gadon kita jing sngo thu ba plan kam dei su kam ga gi sim khulung khna kala dei ga kam ba sisa te kani kala yarap sibun man contain ni brio bikin mi sabar hari lockdown ba ini gisni memental banwan ru minang yai continue amang isu thu bala dak bawan balik berung hasnong on registered gibrio le se kani thermal scanning kani wei ka point ka ba ngi sio on register snon ni gibrio berung mi posno kata dik wei ka benta tinge I ka kam sibun bangin nang yai bud dia ni kani hakisi ki banwan lagi barung ki mi posno la pelat ngana ka lockdown ni sini la shairu kini ni video kat bangila ni persiapan scan baik ki berung bumi namar ba ki bahasnong te ki so tho ndale le e amar kampat don ge posnong jumi lagi bri wan nabar ina on persiang te ke jing thu bi sulong unta bani rap lembaga sarkar ngin le kilat kilti ba koi ka sinjam ka ba ka snong ga la ban le kalong kani le se ngin tip ki ban bot le se ngin haban le segiran nam sampling yaman ki bri ko ki sen rak ni kerman magnum jam kata ni poi kun kata apot pi haban le kata te ka kentor masar hi kala si mi senjam mentala south season si bani ngai ki snow ru le botlam kan ya rapan content dia ka snow molai